Baik, kembali kita bergoyang-goyang lagi dan menampilkan si wanita cantik lagi. Kali ini saya undang Mbak Yuningai di sana. Satu tembang Bali Bersolek. Ya, sebelumnya kita minta tepuk tangannya dulu dong buat MPS Sound. Jangan pelit-pelit tepuk tangannya dong. Hey, Bali bersolek, Bali bersolek, Bali bersolek, Bali bersolek, Bali bersolek, Bali bersolek, Bali bersolek. Yo! Bali bersolek. Jaipongnya mana dong Mbak Yuni? Jaga-jaga, jangan, jaga-jaga, jangan. Masih bersama Yuningai.
Bali bersore, bersore, Bali bersore, Bali bersore, Bali bersore, Bali bersore. Oke, luar biasa. Neng Ayu Ningai, salah seorang Ratu Jaipong Jenebondo.